no kwafo oye no kwafo mpa no kwafo ne Awurade Bible say no kwafo ne de wahye bono no no a na obeye nipa ofuro bi anye wono a ono wahye bono bi fufuro nko ye da wono hyebo a wono a na obeye Tia ono abeye de se wa hoden ani tumi se wa masa eri so ade hu ebon je bia obi anu nchia kase na yedi free onyame agya oba ni sunsun konkron ho ede ebra odwumade we se afra no Adom Ahengua nanim ene brada ene bra ni wo mo an se yegura busumi fufun busumi tosu mako insia a 6 months afino an ya chim yenu se ya 2 chim a 6 months and the first June no dia busia ba bia obia no ye ka ne aka kiro no wate ase prekopese on se segura sa manti mususu a ye janom sa ye janom an womo de wodwumade a womo die mo asetra na mabrabo e ka ho asem bebre but no sanse agura the 6 months ere asida ne ayi ne antontom de de be ma ginyankopo ye bada na sepa o se de no na se yeti a wose da na se ne se ohwe yen so aboye ho ban wakaye ho wadom ye enye nyansa na yetumi ene ye de du ba bia ye duru eye wono a enti na ba bia wo bia mo Facebook Adom 106.3 FM Facebook Adom 106.3 FM Samuel ye de urade nyankopon ase anopei oyibi ere asidan ya ye ne Comfort be ma no doji tolu ere asidan meje nyankopon so bitun say ere asidan be ma Yehowa ere ye Yesu be ma ne din so enti ba bia wo bia da nyankopon ma de a chien ohwe ensuso wo ma mu nyina okra yan aboye ho ban jema na mo si ya boni bia da nkan yen ye da so tiase ere asidan ya ye ne Comfort na ma ne din de beda na se enough from sir. Shira Awurade na me moade nyina shira ne din kronkron no bekra shira Awurade na emma wire emfiri ne nipa nyina ono na ode wo emfonso nyina achewo awsa wo nyare wo nyina ebusha yakra ose no pa wo shira Awurade baby obia yakra no pa wo shira Awurade ya na nipa bebrebe nim die nti a wose wo hye Awurade na wo man so no kro no na wo tontom no wo mpagya no na wo di ni die ni wo buo ne nkamfo emani din enipa bebrebe no yenim teno an se ye kasa ye da Awurade asia ne sa ba a wose wo tumi hunu die nti a wo ye de wo ye no na wo tumi hunu die nti a wo ye de wo ya and I appreciate what we call life. And when it be now when you come, don't follow.
Psalm 103 1 ever from ose mekra shire wurade atenti na mekra wo so shire wurade abusha anopai ba bia wo utie me Ghana ha ne amanone ya Ghana ha woda won paso a wate kura wasore wo ye adwo kura so wote wo ho ya wotie se ya kanyam samsa wotika mu no kaso a office da bia da bu nam bia da chiao me chian maka chiro se anopa wo bibia wo so wo ye ye wo so ye se sinyankopon ahwe so boye ho ban so me atosun sia na ye first se na ye first dia but ye wura mu dia na wo se dia sidama ne din hwe Psalm 100 verse 4 was ye fast dan she na pun kasi no ye mfa se na first e ya pun a ye wura mu se wura de ye wura mu a oh abusia Alex Watten dana se Margaret Apple fast dan ma je nyankopon wona banyina o Adano Extra chapter 8 verse 21. See ye ni wo see be ko hene ne nchense ye kwosere ne moa. Efri se ne aka kiro hene se na mensa wo yenso. Enti ye de ho ato ho, ye ye fruto ho. E kwa Awurade na ni mo bom pae. So obadum ye no hwe ya kwan so. Aboye yire ne ye ma ene ye japade nyina ho ban na otie ye ade he ye ma ahe nyuma ahe ne kasanso ade yakode ya ba ade ye tie ye ne a anafe ye de asida be ma ade nyankopon Josephine Fayebo a ade asida ma Awurade to se be kra hire Awurade na me mo ade nyina hire ndin kronkron say and said papa kai bosumu we say na yesrewa your papa ya ma bia your voice with your voice na fa send here papa na say papa bi ana obra pani ana wuni bi bema wa ye dia ma wo your voice na fa send here 0509 15 10 10 Mengase fresh. Your voice never send here. Ni ba body nyinada o fidie so. And na no akoye se first dimti. E dey ase never ma yehu o. E dey na ase be ma di o. E be dey na se na ye ka chance ye wa ye no e doso. Maswell o say. O dey ase da ma Awurade o. Salome Saki de Awurade ase. Gagina da kwa de Awurade ase. Alex Botche say what yasida ma Awurade. What's for asida bra? What's for asida bra? My Facebook for the amege Ose me kra hire Awurade na me muade nyina hire ndin kronkron. E ma wire mfi ne ni ye panyina. Ene ye panyina na se ma wire mfi. Ayo refre Yamia fank ye ho a ngenye me say nyankropon said we see ye no I such that what they have refreshed so I actually akaya ho sanka ye we mfi bibia na ye kai dia ene kai din nanso so ade ba kon se man ye wure emfi ne ye pa what they ache nyina ene ye pa ba intra na was the cry ihre Awurade o se ono na wode wo mfom so achaw obi se obi ayem mfom obi afom me and na form so be from ward be che no and na form sa o grasa me dia che no che dia be dia che na se yifrim trim dia e be wo hoda
so nyankopon de chew o say yifiri tim na dwim enka hora Bible so ye no kwafo ene wo tini ni so de bechew na o de fun so bechew na obahuru hu afidi entin nyina ti wono no de yam fom so de wa fom me ya fom nyankopon pa ya fom na de America ya kwa gina de facha me na no de be ye facha me nya sabi me say facha me ya fom no papa enso ka ehunu ye ka ofom obi a wo na akogya antoa enso ye ya hosimi dia chew waka dia chew why osbo no de fom so nyina cheme ana kasa David ona mu de wo fom yi David fom nyankopon bebre o wo fom ya to the sense ono na kwada wo ne ye adwuma military person na kwada kofa na yire to the sense afekura de osafre osra pani ni se ekunu ba bi emu ode no fa yuri akoko gina ho fa no ko gina ho odo kura no a ye kan se ye fa no ko gina ho se ni pakura ya no de letter e share ni sanse fa ko koma commander no woni se ne death warrant Ukraine sa no safum so nyina Bible say nyankopon de che David menim fom so wafom agurade ti David hwasa de din o say me ye wamu nyina nyankopon timi de che me ene me kra bi sra no abisi an ma no akọ hwo so de o mko de o mba na me ya Adom kwada ti wo fom so ne boni bia anka na me yi wo fi ho ne amane bia mu ya de domo abawi ase nyina nyankopon gusuhwe kwada nyina so I give to you my glory ano pai wo bibie ba bia ankasa me de me ni hweye na me nya hwe ma me timi nya hwe wo so de wo fom so nyina chaw wo mai ahom nyina so David said me kra be shire urade tie me ye nyina nya me tumi de ache me kumnipa fa na yire wono nsem kra na me sande the death warrant the man no edi pa adwene pa de woni patrim pa de edi pa wono basri se ya wono wosri no na de wo boa no woni tim so de be yo yenka Adom nyina nyankopon de che David ti said the wudi ti bia da wo de be che wo se be kra shira no me shira wurade da na ye yi obe wo manu mu dai ono de mfom so nyina cha wo so nyare wanyina emanfo say Lord, thank you for another brand new day in a new month, oh Lord. You are the lover of my soul, Jesus. We call you Jesus. You make the mountains fall, Jesus. From so nyina chawo na osawo nyarewa enyina enyarewa tese okaze nyarewa adin dos ba enyarewa ya die biada obekombia na doctor no mama do no prescribe we mama I'm sure yes doctor what prescribe the amount but there was sasa ya de na yewurade ya de ahudro nyina na wasawo ukura ma no ma Jabusia was David Mawrate. Yadi Bedio, Yadi Bedo, Yadi Benusio. Said your quack away, young Guinea. Young Falcon, you're saying, so G at the Chaye. I know what draw us a term and I know what do a brabum. A dear to me. A dear nobody will say.
It is not you. It is not you. It is God. Etiano pay shira urate. Pasida mano. Faye mano. Fanka for man baby da wo bia. Evra busome foforo mu and the 1st June. O jemen kofi amnamu. Tell someone David Kine. The dear was at the cry shira urade ba ko na waken. O se o jemen kwa efi amnamu. Amna be ya. Ebia bonamna e de amana de dada. E hwe ni wu. You heard it say it. You heard it in Guasie. You make the mountains. You're too amorama. I wish I would not walk begging and that. You're too amoradi amam. With your woman. Michael Shim. Yes, you. You died. And I don't pay. I'm going to be a da. Not to the amounts. Or Cranu Nipedia. Or man will be a our bell. Yes, you demonti. You're penny in a good. You be shire grade say, you won't to my I'm not to my January, over to my February, over to my March or April, home to my May, home to my. That's so good idea, money in a Yajuma. Cannot pay the Asidania money ding. You're there, Radiase. Or daughter say, Asida Bania, ye burn a man family grade. I wish I would tell my Americans are some of us. Lift up your voice wherever you are. Lift up your voice. Shilano, for sit there, a fab Facebook never bra, the Yankin Kama, and show being crying. Yeah, Adom 106.3 FM. Was a man for the woman dear ba. Alex Butchie was a thank you. Kate. Thanks be to Lord our God for everything. David said, "Me kraba shira urade evisa oyimi fi amram." Jesus. I wish I was some was here come here the share urade dien bunyam. Nyama nyankopon to me ye free mu, or GF free mu, or shay and so, or buy a hoban. And near many ran and Kanyami be a swammer who were Huna. Kanamana open Janjani. You make the mountains fall. We cry a fiamunum. He redeems us from the pit. You died and rose on the day. What do you mean, go? What do you so go? If you are Manamu, or the Adayani Bobro, Abomi Abutre, or Yamadoye, now whom a mobo, or the Abama Butre, maybe Biadaminam. You don't tell a pay. But I said, I may would I did Amayamana, my Ghana, you die with Adiasi, or Nadom, or the Bible, or the Shira, or a Doye, a Danubia or Sefo go swim for dear, a man Yamia Qua. Ah, Bishop Yausans. There be a gin and coffee salmon and I'm now with 2 years every day what gin and coffee. Now, or the Adoye. Any more bro, a born up with it. You can stop praising. Keep on praising. Keep on praising. Never should have with a day. We'll praise the Lord. We'll give thanks to Him. Keep on praising. Who redeemed their life from destruction and who crowned thee with loving kindness and tender mercies. He crowned thee with loving kindness and tender mercies. Or the Adoyani Buburu and the Boabutre. Baby said, Meshirano. The Papa Yamami, Meshirano.
nipa bebrebe nim de ntia was oda awurade ase de ntia was wo hira awurade de ntia was wo kamfo awurade de ntia was wo paya awurade de ntia was wo di awurade nyankopɔn achi de wo pɛ won san kan ya ne bia wo pɛ se edan na wusia na wo tu kwan na sebe unya ka bi ni nyina won san kan ya busua sa niama wo ya yabobodi nyina no nya de a usomo ye yi. They are not things that are tangible. Niama usomo ye yi. In fact enkwa we usomo ye fa na be yi enye yi sa nipa obetu ya bo ho ban na wabo ho kwa ho ban woni agurade o se ono ana ode memfon so sabi onye ka onye dan ye hunu asinyame oyere nyina de maye o se ode adoye ni mboburu hunu abom ya butire ebia wona mo akoyi hunu se adoye ana mboburu hunu ye de abo abutire obi apehuna mu niama ne nsanka pa wonim se wokwa wo banyina no nyame de adoye ni mboburu hunu ode abona butire anya huna mu adia sebe wonsa be kanti visa nyame nye hwe abusia hwe sa niama ya mboburu ni adoye no enya de nipa tumi ye awurade nkuto no ye ntina David hwe sa de no ano se we na wo ye mame ene na wo ye mame nti awurade mekra ubishraw mekra ubishra abusia abi ya de ma wa yeshira no bi ya de ma wa ye de asede o ene ayeyi edema no David say so ye wam nyina de maame a mekra so otiasi me shira wa no pa me shira wa via me shira wo anadwo abribia mekra ubishraw na ene ye pa de mekra de wire mfida de wayi ya David Asio amo my Ghana show me and you cran ya yama awurade amai ma kasia wo nanso nyankopɔn adɔ a o maye no ya ntiasie emu ni hwehwɛ bia ya brabo sebe brabo tantan ne sɛ de ni yoye esitie ne ade nyina chi awurade da so doye hey sa ya de ba wiase nyina wonam a ehu wonia o maame o papa o ba na o akato ano munyina mugegyina wo nyina wakato ano so wonim so wo bia na wo bi but ni nyina na binim sɛ ade epia ha no mo a bonsa no a nka odasani so akura ya so yemu ebia me no kase na bia wo so ebia ebito na nyankopɔn gi wo firi mu anase ebito asemasia na obentin bi wantrase eno kyerese wo sombo asen no ne nyina da mu no wo se fast da mani din so my soul bless the Lord and everything that is within me bless his holy name kreshra urade na de wo mu nyina so hira ne din kronkron abusia musomia etoso nsia ena da di kan na me di aguramu wode o mana aguramu wodi freni wo fi body wa aguramu a ahwe so no ba ho ban a o aside wo sa wo de mano mi se mi nye bi na me de amano se wa hu ka se wa hu ntuma se wa hu sika wa hu dan eno nti na wutimi kasa asa ade ti se nkwa de kura no da ye kwa ye bani ade nyina wo sefo no aboye ho po wo hwa se anopa awia na nwumre o haw ni amane a wo siesie di amaye no wo hase ba hwim ye hwim susu a that is forever to see a kind na we atom ana yato ne na wosusu a wahwehwe nyina no na nyankopɔn ama ne nyina yakwa eti se wa huka wa hudan ntuma wa husika kyerɛ sɛ awurade nyɛ hwee onka no ɔde ama no hwɛso na fast dama no onson bonsi sabe obi da hospital ho
Also monse safo nyina asidama sa afoi fasidama urade e wona doye ne moburu hunu ne nhira o hira nyina Michaela Dako, select black voices. Nana Otay, watch it. Thank you, Jesus Christ. Francis Rempon, thank you, God, for my life. I'm out of the pit. I'm out of the extraction. What wouldn't you see yourself on the year? The Casa de Uradiasia. How better not supply? How you may be a was your mouse, your crown. It was one man, it was 1 man penny, na pam for another. It was sick, the Munkada and penny for your Marco school. When that's was school, but I don't want to come back. Safono soon and Yama be brave and swam and I'm memo. So I hear some Marco and Sia. The crab is shroud. You be shroud. David by your genius shroud. The more than you have a shroud in Group. I was saying, I was saying, I said the bishop this anymore. I was saying, the generational thinker, my father, my papa, generational thinker. Or drink Chinimaho, or drink that to walk, bear my hand, what to say. And also, I can't tell us about my dear say, obey your voice, the Waja, yeah. The only penny be ye, dear, oh papa, ye, dear Sabi, papa be or tibro no be so I ye, dear Mawono, ye good voicemail, never sending or no 0509 15 10 10. Famano, Nebusi about putting in our my dear boy, mamma, dear boy. I really know be a memory, dear no, and the papa be in fancy, man for daddy and MP. Adom Ahengua ne bebodi amawo Bishop Yawusu ansa adwumadi so the generational thinker my father hey odwen konkan I was here enchena ya sodena ya dwumadi no e de ama wana beto aso na Facebook for man ba nyina no amenka mo onhyiram papa bisa ena ba bia wona bia hwe na man ko bisa nyankopon bisa ena de we am de tu ani monye we am de tu ani monye we am de tu ani monye awrade ye no bia wona bia fasidama ne din why fasidama ne din alright awusia me do besi Facebook for nyina nyame hyira Mitra dwumadi mu ma ye papa Bishop ya Owusu ansa me de Ofori-Atta Sami nyame hyira ayewa 05 nyame hyira mamba Facebook so ye di asidama awrade nyankopon ame hyira why hyira papa na sade me kan ye no da ye okoso ya ne pitri Timidi wasi Yes and part twaso We are doing us, I don't do me a chile.